Ku itariki 30 Kamena mu 1960 mu gihe yari yicaye yumva umwami Baudouin w'Ububiligi ageze ijambo ku banyacyubahiro bari bateraniye i Leopold ku munsi wo kwibohora kwa Kongo, Minisitiri w'Intebe mushya Patrice Lumumba yatangiye kurakara cyane. Yandika mu mpapuro ze atuje. Ijambo ry'umwami ryari ryuzuyemo amagambo asesereza nta no kwicuza kubyo Ububiligi bwari bwarakoreye muri Kongo. Umwami Baudouin yashimye amateka y'ubukoloni bw'Ububiligi, ashimangira cyane uruhare rwa sekuru wabo Leopold wa kabiri. Mu ijambo rye umwami yatangaje nta n'isoni ati ubwigenge bwa Kongo ni isonga ry'igikorwa cyatekerejwe n'ubwenge bw'umwami Leopold wa kabiri, agishyira mu bikorwa afite ubutwari, kigakomeza gushyigikirwa n'Ububiligi bufite ukwihangana. Nubwo atari mu bari bateganyijwe kuvuga ijambo, Minisitiri w'Intebe Patrice Lumumba yarahagurutse atanga ijambo rikomeye cyane, anenga ku mugaragaro Ububiligi kubera imibabaro n'ihohoterwa abanyekongo bagize mu gihe cy'ubukoloni. Abanyekongo bari aho baramushimye cyane, ariko Ababiligi bararakaye bikomeye cyane. Umwami Baudouin ntiyigeze ashimishwa n'iryo jambo. Mu gutanga iryo jambo, Patrice Lumumba yemeje ibyo leta y'Ububiligi yari imaze igihe imukekaho ko yari umwanzi w'inyungu z'Ububiligi muri ako karere. Hashize amezi 6 gusa Patrice Lumumba yarafunzwe, nyuma aza kwicwa urw'agashinyaguro afite imyaka 35 gusa. Iyi ni inkuru ya Patrice Lumumba, intwari ya Afurika, Minisitiri w'Intebe wa mbere wa Kongo wahaye icyizere cy'ubwigenge Afurika yose mu kinyejana cya 20. Patrice Emery Lumumba yari umugabo muremure unanutse ufite impano idasanzwe yo kuvuga, ariko anafite imico ikaze. Yavukiye mu ntara ya Kasai muri Kongo mu 1925. Yatangiye kwiga amashuri ya missionnaire afite imyaka 11. Ayo mashuri ahanini yayateguraga abanyafurika imirimo y'intoki. Isaha imwe gusa niyo yamaraga mu isomo, indi ikamara mu buhinzi n'indi mu mirimo. Ariko Patrice Lumumba yaratandukanye n'abandi cyane. Abarimu be babonye inyota ikomeye yari afite yo kwiga ubwenge bwinshi, batangira kumuguriza ibitabo akabisoma mbere yuko bwira cyase mbere yuko amasaha agenda, kuko umuryango we wari ukenye cyane ku buryo batabashaga no kumugurira buji yo gusomera nijoro. Lumumba yari umwana uvuga cyane kandi wifitemo ubushake, kandi iyo mico niyo yagiye imuranga ubuzima bwe bwose. Akiri muto rero, Patrice Lumumba yumvaga inkuru ziteye ubwoba ku byaha byakorewe abanyekongo n'abasirikare b'Ababiligi ku ngoma ya Leopold wa kabiri. Leopold ya kabiri yafashe Kongo ayigira umutungo we bwite, akoresha umushakashatsi Henry Morton Stanley nk'intumwa ye. Ihohoterwa ryabaye muri Kongo ryabaye indengakamere ku buryo mu 1908 inteko inshinga amategeko y'Ububiligi yambuye Leopold wa kabiri uburenganzira kuri Kongo, ihindura igihugu koloni y'Ububiligi. Lumumba yavuye ku ishuri afite imyaka 18, bikekwa ko byatewe nuko se ataragifite ubushobozi bwo kumwishyurira ishuri. Yagiye gushaka akazi, abanza aho witaga Ikindu mu mujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nyuma ajya Ikema akora nk'umuforomo mu 1944. Nyuma yaje kujya aho bita Stanleyville, ubu ni Kisangani, mu mujyi munini cyane. Lumumba yatunguwe n'ahantu h'abazungu, imihanda myiza, ibidendezi byo koga, amazu maremare n'amahoteli meza. Ariko abanyafurika ntibemererwaga kujyayo, bahabwaga imyanya y'inyuma mu modoka kandi ntibari bemerewe gutura mu mujyi nyirizina. Ariko Lumumba yakoresheje isomero ryo mu gace kabirabura, yiga Igifaransa neza, yiga indimi za Kongo zirimo Igiswahili n'Ikilingala. Mu 1947 yabonye akazi ko gukora ku iposita i Leopoldville. Nyuma rero agarurwa Stanleyville, aho yahurijwe hamwe n'intiti z'abanyekongo, baganira ku bibazo by'igihugu, bumva amakuru kuri radio, bagasangira ibitabo. Mu ntangiriro z'1950 yatangiye kwandika mu binyamakuru. Abumwe mu banyekongo bake bashoboye gutangaza ibitekerezo byabo.
Mu 1954 yabaye umwe mu ba evoliwe abanyafurika bize bahabwaga icyubahiro. Icyo gihe yari agifite icyizere ku ndangagaciro z'uburengerazuba. Ataratangira kunenga ubukoroni cyane, mu 1955 yagiranye ibiganiro n'umwami Baudouin ku hazaza ha Kongo. Ariko ibyo byatumye agira abanzi benshi cyane, bituma ubuyobozi bw'Ububiligi bumushyira ku maso, bumuhanga amaso cyane, bukajya buhora bumwitaho. Mu 1956 yagiye mu Bubiligi mu rugendo rwo kwiga. Agarutse arafungwa ashinjwa kunyereza umutungo w'iposita. Abenshi bemeraga ko ibyo byari ibirego byamuhimbiwe. Yakatiwe gufungwa imyaka 2, aza kugabanyirizwa akamara umwaka umwe. Gufungwa kwe rero byongereye igikundiro cye mu banyagihugu ba Kongo. Muri gereza rero Lumumba yahinduye ibitekerezo, ajya muri panafricanisme no mu bukangurambaga bwa Kinyafurika. Ubu ngubu rero kuba yarabaye umunyagihugu bwamuhaye icyerekezo cyo guhuza amoko yose ya Kongo kurwanya abakoroni. Amaze kurekurwa yagiye aho bita Leopoldville, akora mu ruganda rw'inzoga, atangira kwinjira cyane muri politiki. Inkuru z'ubwigenge bwa Ghana mu 1957 zatumye abanyekongo bongera umutima wo guharanira ukwibohora. Amashyaka ya politiki yatangiye kuvuka. Abako iyobowe na Joseph Kasavubu na Konakati ya Moise Chombe. Lumumba mu 1958 yashinze MNC, Movement National Congolais. Ishyaka rya mbere ryari rishingiye ku gihugu cyose ritari ku moko. Mu Kuboza mu 1958 yagiye Akara mu murwa mukuru wo muri Ghana mu nama y'Abanyafurika, aho yatangaje ati imiyaga y'ubwigenge iri guhuha muri Afurika yose kandi abanyekongo ntibasigaye inyuma. Nyuma y'imyivumbagatanyo rero n'imvururu, Ububiligi bwemeye gutegura inzira y'ubwigenge mu matora ya Gicurasi mu 1960. MNC ya Lumumba yabonye imyanya myinshi ku wa 23 Kamena mu 1960. Lumumba aba minisitiri w'intebe, Kasavubu aba president. Ku munsi w'ubwigenge Lumumba yavuze ijambo rikomeye anenga ubukoroni, bituma ubwami bwa Baudouin n'abayobozi b'Ububiligi barakara cyane. Nyuma y'iminsi mike rero igihugu cinjiye mu kaga gakomeye no mu bibazo by'imirwano y'intambara. Ingabo zirigomeka cyane. Ababiligi baje guhunga, Katanga irigenga ibona ubwigenge gutyo. Lumumba yitabaje Loni, nyuma anatabaza aba-Soviet, bituma Amerika n'Ububiligi batangira kubona Lumumba nk'akaga. Perezida Eisenhower yemereye CIA gukuraho Lumumba. Hagati aho rero Joseph Mobutu yaje kubifashwamo na CIA, aza gufata ubutegetsi. Lumumba yashyizwe mu nzu afungiwemo, nyuma agerageza guhunga ajya aho bita Stanleyville, ariko yaje gufatwa mu gihe cya vuba. Ahererekanwa muri Katanga, aho yakubitiwe bikabije ku itariki 17 Mutarama mu 1961. Patrice Lumumba, Joseph Okito na Maurice Mpolo baje kwicwa bikabije cyane. Imibiri yabo ikurwaho burundu, barayisuka muri acide mu rwego rwo kuzimanganya imibiri yabo. Muri 2022 rero nibwo iryinyo rya Lumumba ryasubijwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urupfu rwe rwateje imyigaragambyo ku isi hose kugeza n'ubu ngubu. Patrice Lumumba afatwa nk'intwari ya Afurika, ikimenyetso cyo kurwanya ubukoroni, ikimenyetso cy'urugamba rwo kwigenga no kwigenga by'ukuri. Patrice Lumumba yarafite inzozi zo kubona Afurika yigenga by'ukuri, ariko izo nzozi zamuhitanye zimutwara ubuzima. Izina rye rero ni Patrice Lumumba. Uyu niwe mugabo wahanganye n'ibihugu bikomeye by'isi akishyura ubuzima bwiwe. Ibi bituma rero abantu badahita basohoka mu buzima bwiwe, bakarushaho kumukunda cyane.
Rero uko yakundaga gusoma mu mwijima, uko yajyaga impaka n'abandi n'urundi rubyiruko, ubwoba n'ubwigunge mu minsi ye ya nyuma, amagambo ashobora kuba yaranditswe nk'aho ari we uyavuga, ariko mu ijoro abandi baryamaga, Lumumba yicaga inzara yo kumenya cyane, afite amatsiko, nta buji yigiraga mu mwijima kuko nta muriro bari bafite icyo gihe. Urugero rero, Patrick Lumumba yaravuze ati nta mbaraga n'imwe izigera ihagarika urugendo rw'ubwigenge, amateka azavuga Patrice Lumumba. Kongo izayobora umutungo wayo ku nyungu z'abana bayo. Musozo rero w'ikiganiro cyacu, ntihakabeho gusa urupfu rwe, ahubwo nicyo asobanuye uyu munsi, uko yari ikimenyetso cya antikolonisme, uko urubyiruko rwa Afurika rumwibukaho, amazina y'imihanda, za kaminuza, amashuri amwitiriwe, uko yakomoje guha imbaraga imirwano yo kwigenga. Yaravuze ati nubwo bazanyica ntibazashobora kwica ibitekerezo byanjye. Patrice Lumumba yahindutse ijwi rya Afurika yose. Rero Patrice Lumumba bashakaga ko abura naho ashyingurwa, ariko bamuhaye aho adashobora gukurwa mu mateka ya Afurika, kandi Afurika izahora imwibuka. Niba wishimiye iyi nkuru, kanda like, wiyandikishe ku rubuga rwacu, usangiza abandi iyi nkuru y'intwari za Afurika. Mwakoze kubana natwe kuri uru rubuga. Nyagasani akomeze abahe umugisha.